In tabiat sin manusia, in karya salisin kita, magkalaong magkasa, magpakahinang maksiat, magpakalanggal kita syara. Paun waktu parkala kiya iingatan sin kita in yaun haram, parkala kiya iingatan tadi manjarihin amun, aun waktu marugtul sin kita, aun waktu mahinang sin kita. Sabab inyan tabiat sin manusia, taymaun sin kita, biyana sin hadis al-Qudsi, riwayat din kan Imam Muslim, kagtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wairuun na siya himapit pa Jibril alayhi salam, sumagawa direct maun pa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Law sin Rasul sallallahu alayhi wasallam fima yarwihi an rabbih, law sin Allah ta'ala ya ibadi, tiyawag sin Tuhan ta Rabbul Alamin in mga ipon niya, amunin kita nyo ini, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, sabon na tudlaw na in kamu, magpakahinang kamu kasaan, sibo da in kiaunan niya, indum niya, ibat sin adlaw niya. Bimana subay na to taymaun, in kita manusia, wayroon in hangkataw din kato, inibuat malaingkan, aun sadya kasaan na hinang, aun sadya baho tiya tapuk, aun sadya maksiat kangian na hinang niya. Wayroon misanin hangkataw din kato, bihayaon, misan na kumanin hangkaadlaw, mabiya siya malaikat, sumagawa, biyutangan kita, aturan sin syara. In manusia, in tiyak-tiyak, aun kasaan mahinang sin kita, faana aghfiru dhunuba jami'an. In agulaw na mangampunisin katan sin pardusahan.